Pozdrav ljudi. Ajde. Hoćeš ti gore stajat? A ja stajam ti čekam. Neka ti ostani tu. Ja ću otići gore, jebi ga sad. Ajde sad, ujevu, idemo. Otko ovdje? Stani. Jesam jeo misiju? Nisi ništa gore, nema veze. Čekaj, sad ću ja da ih zabilježim sve koje vidim, a ti dole ih poubijaj. Evo ja zabilježim. Ajde, dobro. Eins. Zwei. Vidiš još nekog? Eto ima jedan zabilježen, nisi go bio. Čekaj, stani, mora ovo, vidiš u čošku gore kad stane pištak kao ovaj, počne pričat. Taj ga samo smije ubiti, jer ako ga ubijem, onda će oni skontati da smo mi. Hajde, počni pričat nešto, evo te povidim čovjek. Tu. Vidiš kako je. Sad što ti moram malo koristiti vodu da ne vidim više jednom. Aha, vidim jednom. Ali otišao za kontejner. Gdje? Znaš što sam skontao? Šta? Ne mi trebamo sad dole sve poubijati, čao. Sad ću ja da puknem ovako bez više. Ajmo sad da pobijem. Aj sad ću ja sve zabilježiti. Ne moraš. Hajde onda da ih poderemo da ih. Joj puca puško nega. Uvijek se ovaj zaletio u kraj. Ti to njega završio? Evo je ovaj. Jep. Opa. Pa nemoj trčat čovjek. Ja ti vam pomažem da izgleda. Morat ću se jednom snimiti za ovo. Kad poslije ima neko gledao me, aha evo. Gotovo. Sad ću tu doći. Koliko Ono si? ima da ih bude pravo. A ja si prošao taj Moraš jedan. tamo iza lijevo skroz. Vidiš mene? Ne, kontra. Tamo moraš. Jesi? Ja. Dobro. Sad ovamo je sad, znači Bože, to je sad, Gamad ima. ma evo ima i da ih i nema. Pa tu treba sve pokriti. Mislim da nas ne izađe. Kuću sad van. Čekaj se, stani. Ja sam uzeo tvoju municiju. Sad trebamo 3 bombe postaviti, evo pratim samo. Ajde. Hey, please. Ajde sad samo da ja postavim bombu ovdje. Sačka. Joj, samo čito vrijeme, igrica se zove Sniper Elite, ja bombe postavljam. Jesi se u grupu. Ajde bježi sad, ajde da nas ne podeli. Jesi završio to gore? Ne. Mnogo me nerviraju. Vidimo na retare stavili su 5 miliona ljudi ovdje da čuvaju ovo nuklearno postrojenje. Zato su glupi našao. Ja, znaš što me je glupo, što nas dvojica njih sve pobjeno. Ja je evo. Zato što je njih 1000.
neprecizno. 5 metara sam skočio. Dobar. Vadi. Evo još ovo ovdje. I onda idemo još na neko mjesto, nešto proći, pa joj. I onda bježim. Evo sam. Jel vam? Ja tamo. Ako si ti mogo se te pokubiti. Ne možeš sam izaći. A ja moram tu su neka druga vrata. Aj vam. Poličim desno. A dobro si jebo. Tu i treba, ali ja mislio da smo zavdje došli. Bio gorva. Kaj skrenac. A isto ti mogu sigurno. A mogu smo i pokušati. Sjelo si se opet. Evo. Aj moraš ući ovdje. Eto da ušli smo. Mislim ja sam ušla, ne znam za tebe. Išao sam ja. Ajde da uradim. Hoping to find some clue that would lead me to them. Kupio je dva sladog. Jo. Ode ja dobro. Jesam i bacio bombu. Da, ima još. Gdje su bili? Čekaj, brate. Ovoliko. Evo vam bombu. Evo ih znaj. Evo ti bomba. Puši se. Nisam nikog ubio bombu, zar je to moguće? Ju, ali tanđanim čovjek. Hoću, nismo. O, šta bježiš? Ajde, završimo za čas. Pojede mi ovo hard disk. Ne, piši mi. Idemo. Zašto ga nosim? Ježi, izgubit ćemo glavu. Zove taksi. Daj, taksi, 122. Ja dva puta. Zajebo si. Znaš sam skontao, sad mi trebamo pobjeći. Evo ga, pobjegli smo. Tu kad izađemo mi smo pobjegli. Da ovo sve što granatira, tu što eksplodira, to meni ništa ne može uzeti snage. E sad je rokanje boli glava. Kad on je doskoro dođe. Hoćemo sve parkirat. Ajde, mora. Ja ti božem mi traži da se parka. Joj, si ubio šofera. Podera jako. Pazi sad ovo sad. Ja tanđarim po njima, pa ja to tanđarim, to... Am. Ovdje sam, aj nisam, možda i nisam. Jesam, neko me gleda, uporno me gleda neko. U što puče. Ti si ga ubio, a? Pa dobro je, ubio si. Koliko ih, ujo, šta si ih pobio? Jesu ti njih ubio ovdje dok su oni sjedili tu u kamiončetu? Ja. Kamiončetu sam ja ubio dvojicu sad. Dobar si. Puku, jedna dvojicu. To sad nisi. A to prije smo nešto sve.
E,